Sea-Doo Bombardier Jet Ski u Novom Sadu košta 2500 € bez prikolice, odnosno 3000 € u paketu s prikolicom bez papira. Skuter je sveže osnažen novim akumulatorom, repariranim unlacerom i servisiranim karburatorom, pali iz prve i spreman je da poleti po vodi. Prodavac Jovan Pavlović, član od 16. decembra 2020. ima 3 pozitivne i nijednu negativnu ocjenu, odgovara brzo, a oglas je za 10 dana sakupio 544 pregleda i 14 pratilaca, što potvrđuje živu znatiželju kupaca. Ulazni trošak od 2500 € stoji ispod sličnih polovanih Sea-Doo GSX modela koji dostižu oko 3700 €, dok najpovoljniji novi Sea-Doo Spark košta blizu 8000 €. Uz dubinsko čišćenje trupa, sjajne fotografije i pametno pozicioniran oglas, realno je postići prodajnu cenu od 3700 €, čime se oslobađa oko 1200 € čiste dobiti i približno 48% povrata. Tržište rekreativnih plovila svake godine raste dvocifreno zahvaljujući pristupačnim kreditima i eksploziji vodeno-sportskog turizma, a sezonski pik traje od maja do septembra kada kupci žude za brzim užicima. Prednosti su legendarna pouzdanost Sea-Doo motora, nova elektrika i servis karburatora, atraktivna cena daleko ispod tržišta, laka registracija vodenih skutera, brzo rastuća potražnja, pregršt dostupnih delova, nedostaci su nepoznata godina proizvodnje, prikolica bez dokumenata, moguća kozmetička oštećenja trupa, sezonsko opadanje interesovanja posle septembra, transportni troškovi, ograničen garancijski status. Prvo testiraj kompresiju i pumpu mlaza, proveri trupu na osmoze, zameni svećice i ulje, zatim ispoliraj gel coat i dodaj sveže Sea-Doo nalepnice. Snimi dinamičan video ubrzanja na Dunavu, napravi svetle fotografije iz niskog ugla, istakni novi akumulator i uredan servis. Oglas postavi u zlatni paket na kupujem prodajem, podeli ga u ribolovačkim i nautičkim grupama, a ciljaj vikendaše, adrenalinske turiste i iznajmljivače plažnih atrakcija. Kreni sa cenom od 3700 € uz prostor za simbolično spuštanje od 100 € i računaj na obrt u 1 do 3 nedelje. Rizik je nizak jer kupuješ ispod prosječne vrednosti, a dobit postaje izvesna čim motor potvrdi punu snagu i oglas zasija prevrhunca letnje sezone. Preprodaja ostaje isplativa sve dok papirologija i demonstracija na vodi otklone sumnje kupaca. Udari like, podeli ovu morsku priču s ekipom, spusti komentar i obavezno se pretplati, jer u sljedećoj analizi pristiže dvostruko jači gliser koji može da udvostruči tvoj profit.